Ovo je to stari. Nova štacuna, proteina. Protein, stari, ne gremo meka, gremo mi dva na proteina. Ja, na usko sam meko, treba tebe ne šek, a? Ovo, stari, to je to, stari. Tako da... Stari, kaj pa logotip vzem dela? Pa ne vem. Zdaj spraviral. Glej ga, nekaj odzum po sabo. Zdaj ne stavimo stari, na okaj odzum. Kaj to je ga? Težek je ta logotip, stari, proteine že da, sigurno. Hidrate tudi. Kam kazava, da se videl, da ga se videl. Stari kot proteinu. Tole bom zdaj, aj klega deva, stari. Tako, znaj ga prvo ne, dober je, stari. Okej. Kao jedo. Vse. To je to. Pred treningom. Pred treningom jaz imam eno zjutraj pa eno zvečer, tako da skrbim se čez cel dan. To je pa to. Čau! Čau, žiga! Radi jemo proteine. Vabamo se vse v novo odprto trgovino proteini.si v BTC-ju, Hala 5, pod trgovino Danza v Millerjevi stavbi, kjer vam bojo prijazni prodajalci ponudili pomoč pri prihrani, ki jo rabite pri svojemu športu. Tako da vse, kar morate s nami še narediti, je to, da si pridete ogledati in probati.